Hadian kajing ujor na kiri upat ba halor kajing bambiang ki jaka tes bat ki jaka sumar Shillong Civil Hospital. Haba ki wan bansha sumar hakani ka hospital ka Federation Khasi Jantia Garo People Sengkmi hapo kajing yalam president pa Dandi Khongsit haka khat saw tarik kelalengkot kita let banjurib ya kate ka jaka sumar bat ban yakendu ya ka Additional Director of Health Services Dr. Kong A Karjana bantib benia halor kita kijing u jangki padba. Habalaya kendu ya ke Additional Director kala kubur ba kadon kajing tuna nadu bam terikam shu ke MRI machine nadu ke senam arajar khat pra uba dandi ula kerpat berkentui ke sorkar ban shimkhia halor kani kajing e baya kendu kinongpang kamtam kitu kibawan sha sumar na kithan nong kendong kinoyalam ke FKJGP kila yakran ru bat katu kaningut kinongpang ki badang sha sumar Shillong Civil Hospital bat la shem ba ke farmasi keduna ba ki dawai bat kinongpang ki haban thi dawai na kidukan shabar ke hospital. Tes ini Pak. Tidak sebab tidak ini. Ya. Imut sekali tu mana sempurna apa yang harus inspection kita harus sudah kita kita sudah semua ada yang bisa. Kita wajib kita sini. Yuk ini nak kita apa ka jingwan jongi kum ka seng PHP seng kmi hani possible hospital kalau ba hadin ba ni kum na kalen ka seng ni ayo jing ujor na ki babun balang ki pondok personal bai ba ki ba an pisngo chi ka seng ba kadun kata ka jing duna akal yang ka jing kom sumar hang ni po ka civil hospital Shillong de na kalen ka seng kum ka pan wat ya jing sisa Kalau di ginong elam lawan ini banyak kendu ya medical superintendent tadi additional director mah dari Civil Hospital tinggal yo banyak kendu ini ban ya tu ini kita kijing snow kapa di pelayo kita kijing snow yang ini beseng ginong elam dari pagi maupun malam de ngihing lah banyak kendu ini banyak ayo kijing pecah ini bagi kijing pecah ini kapan kong hi kalau ba kapan kong hi kadi hapalong ketika MRI ini ke MRI testing machine nadu arasa kapra kalau non operational te ngilak kali ba ngilak person em ke sarkar nagalyang jong ka kani ke civil hospital ki incharge kani ki ong ba nadu arasa kapra ya penting ke sarkar ni hadu antaru ya kani machine empat la banwan ra man store hang ni ti kadi ki jing ka ba khrau ki pa ba no sno jong ni kamtam do wan ka long yin ka ba duna ma ka kwat ka yo ka kalau tak kum gini mesin, hang ni pot nombak Shillong, hang ni kijing sumar pot hospital Kamdan, tingin kami inti sapa kumno pan sekitar nong kandong ni SPBB district. Di habaru kalau mana kalian tu bila kali nak kalian superintendent nak pensai ni, babeli ya kini ka cytology test Kamdan hang ni. Jadi nak kalian tu yang kadan, dan nak kata apa transfer no ita pathologist mo, siapa kena jas hospital, haduk mentah ke sarkar kampat wan rak replacement dagi wei pat penwan ni hospital dekat ni budi ke wei kertas kapa khamram kapa ki patma jongi ki kelu sibun jingi ada ki wan man semua ani ada ki mio pentas si ni kertas hang ni poka civil hospital di kumju ru nilai crunch phang mo yo ya ke nakalian jong ngati to mentang arang non tang arba industri te mensha dia ngalatre hi ni for 20 years as an anesthetist. All my service kat ka bang persang te always ni persang with ban improve mendere tang mentaka singi bakan you kat ka bang le ila ya persang with ban penbiang te mentaru being hagan ni ka chele long la kamyo ya ka board maybe ban exercise ya ka financial power maybe definitely ni persang ban mangkam penbiang mo kijilan de kam jengki kare Nakaliang ka hospital. Man kapur hina kami kaceni thawa ni pentit na takadaw di sa sedang ban ya. Bersama penbiang ban kredit itu ke MMSRP. Kenong ni obat pe ke manpower.
Lekini ki jempen biang te namar ki haban take up hi daki doctors ki badai in that particular department de lada ni ongka lab te kemot ki itu ki doktor ki bapet ki lab kadang ke initiate naki te lada ki wanra ya ki problem jung ki secondly ke che definitely ngin persang la ni penyarap ki what to do next ni kwa akin ban pen improve ya hospital mah kam tamban pen yang investigation te is our main goal in I treatment kumno lada nimla ban yo sha ya gas diagnosis ke biang mah ini depend we lagi diagnosis hakini di diagnostic test kini as much as we can do lada ki put up na ki different department definitely mangni ring hak ki ban yarap be ki long ban prosthetic kami take up it immediately lada don kan ngono ka petition ke baki ki pha sini Tiketan Pak. ya ka MRI ni kedai naga bentaba 2018 nama ka snew dan kijing thot na ki kidan ki problem ki ba ngimla ban rectify ti ngila pha ngila complain lei tina company pi ong ba ban repair ka tu kan chimpor ba ka dor ru kala long beyond ya ka you kan no kan long bible so kan economically la repair na ka daw kila propose ini ban ngin condemn no ya ka tu te menta pada in the process magadan ka proposal bagin yo kawi ka MRI machine naka IOCL Indian Oil Corporation through CSR method te menta ka process kanangnya ya ka tu ngira process te maybe within the short time thai nomor ka order ka proposal jong ka government ti menta karangnya ada MMDSL tikila pan ya ka ujuni willingness pengen use ni MRI machine tinggal te menta ngindang proses ngindang apsa kang stang ka order na MMDSL lakin procurement ini kin pha yangi so ngindang up ya ka sithi na ki regarding ka dialysis te nidan kumbasan tali ki functional jenata dialysis teng ka workload nga try ka la sulong kambon ki staff ra long overwork mangila bon ra ki ni kidney failure ki do badan kam pan khoi snam te na ta dan teng ni hapan refer saba bom la kiar long teng dan nimla ban ai tarik ba kam ploin ma kitu ti dan kam wot ban yo ban khoi ka snam advice ki long kanam long compatible kin dak la ki ulat ke urea ka ba kidney jeni ude kan pan khoi for that reason maybe ni haban refer some cases ya ba dengan la su ban take up kamu kajingdan kadan ni kadang santali working kadang proses I mean kile hiki case man kasi kawai ru kebaki kedau mana kalau ki staff te karban ong banduna lu haji sangim nomor menta slowly mabungidan ya kene MSRB kene medical I mean kini service recruitment board keba kidang susna kemai dai gachen tia ka problem jeng staff ini no asbang hi ban ya ki le ban ni ban ngin pendap te ti kani kadang ya tam ta sisnan ni nudukin nurse para medical staff ni asbang ban deploy through contractual ni kita kat haduk kenda take up pada maka state government ban recruit full time tu sana. kalau kena kajing